ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ki Pulit jangka North Garo Hills District haka arpusau terik unai wing araja pusau. Kila yok pan Kurup ado shipau Byrni ke Dawai Jyrhoh nak kawai ke kali ke bala kitu dagi beriau ki badai nak kejelasam. Hau kerwa pelapa do Superintendent of Police jangka North Garo Hills u Power Swapnil Vasantrau ula pentip bahaka arpusau terik unai wing araja pusau. Haka por kumbalai dunai ka kenhun na rari UGC kala yok bat ya kawai ke kali bala subah bagade ke kali kabakit tu ya kitiar bian bat haka jingkan rai ke kali dak buat ru ya ki kendon jongka NDPS Act layok Kurup ka Dawai Jyrhoh cough syrup fencidal shipau Byrni bala thep ha ki shipau teli ki song baret bat arpusan bilor ha ka we ka song ka Dawai Jyrhoh bala yok Kurup kalong baro 1000 sanspak bilor bat ki Pulit ki Kurup ru ya ki mobile phone ka kali Tata Magic kabadan ya number AS18 AC 6853 bat yau syabi kali halor kan ye langut ki beri ki badan keti ki badai nak jela asam kila syakam bat ka juk opor ki Pulit kila register case bat pelong ru ki jing toket ka penya kat kum ki kendon jong ka ai